Mbote, Mbote, Mbolo, Bara Ala, Anisokoma, Niwazo, Nyangadef, Hotep, 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 amjomlindani mjemba, atulangar joan disaze, zelas bara. Tosa na amani nezendelee emakoko ne mabaye ikayawa wanili ya ensia hatu waririthishiayo. Tosa na ushinzi nezendelee wanansi mawatwania wajiunda au harma ezentsanansa zahe dunia nana ezentsanansa zahe emasiwa ya Komoro. Manama wa falsafa nzima ngamhambio Hotep Hotep Hamado ngamanzo nandise hojibu mru ukohamba Bashrafil ye Barzuli ye Maluun ye Wapeu ye Shababi mwenzaro hombi ye Nanrabo ye Mkalizi habaharililia ukatili na udhulma na urendanai hauchotsaha ufaume na utajiri wa hafla. Bashrafilu halemeza Efaransa hahinri haukana ya ilmu ya hahe ambaha somo imkaushia wae habambaisiwa hunu Faransa. Nsuona emba ilmu Bashrafilu ya lonio ikesi wasakar suijua shabanu rifanya shua za maisha shansuone ilmu Bashrafilu ya lonio ijeke amabo sikartuielewa au kartuiju onkuwaka hunu Faransa haja hunriha harmaze banlieue handiso incite mashababi harma au terrorisme ha indirectement Faransa haelewa hambambaisa hambianzali kamrenge wendondwa mrende ambassadeur wa UNESCO Bashrafilu na ambassadeur wa UNESCO zunguzi julondahu mndu ya soma teoloji dini dini na history ihonda hunandahu tarehi ya dunia ne dini sanaria na var yabongo olamdu ya kauwewa yajiazidishe wa Komori harma ujinga yazidishe wambie wa Komori nrabo ya ulatsa etarehi ya zakweli harma etarehi ya wa Komori. Yonde mission ya Bashrafilu ya menye ezakweli amanzo mndu ya nambie hawiyeye wa Bashrafilu ya nambie ranzo siku ya nomewa ne gouvernement nrabo yuyo ambassadeur wa he UNESCO habali ya hinri ha sauve hinri harme patrimoine culturel ya hatu ha sauve hinri harme patrimoine historique ya hatu ha sauve hinri harma ye tarehi ya hatu rien du tout hakansi abo juma ufanya apologie ya he marabu juma ufanya apologie ya he dictateur ya renge Komori mateka hawasili daraja ya ukana ngufanya discours ya ukana ngujo jeocupe personnellement emrujo tushe mjomba ahe belu na mjomba ahe sijusu fai jihad abongo ngojoka uwawe njibo Bashrafilu haukanwa na damu walona inudia na raji wajohanza wajomba aho wadive ezembi wa warenda ngojoka uwawe njingo joka ukana zemvu zali binali bo Bashrafilu amiharma usikitifu haukanae Komori irendwa nsi ya kijinga owanansi walo yabo warendwa wajinga wakubali ujinga uo wa uhalilia wa urawa wanungwa chungo henda harma upotevu wa dira wanduka churambuwa edira efaliki ya lazimu Mkomori ya waswili efaliki ya lazimu eshababi Mkomori ya ibauso amiharma usikitifu haukana etarehi ya Komori yambwa nrabo zinji ne mafundi wakansi yabo nrabo alojuma uchomsomesani nrabo za fataha
zinrabo hizo zirengwa zitiwa molikoli zitiwa mabalashio wanunga somesi waozo nrabo za fataha wakati Ekomori rjo hundana na wanansi mawatwani ngejo ulazimu wafanyiwa mikonzi yahe etarehi ya hatu yahe utamaduni wa hatu haukana Wakomori ngasima acultive eka huambia mru kana culture ahundi c'est l'islam, ça c'est pas ta culture, ça c'est une religion dont on t'a imposé. Donc ungamrejei harme discours ya Bashrafil ya kawiyamba juzi banga monono wakaza discours très émouvant, discours très émouvant ya Bashrafil. Bashrafil hauzishwa suala ni anzali eza barira nzensuila hata ije hunde leo Wakomori waloma Islam hatourne en roka jahunde le jawabu mamjom nikani le jawabu en 2 secondes. C'est parce que on a été esclavagisé par les Arabes. Un point, c'est tout à la ligne. Kabatsindraboyabo. Au fin du 6e siècle, début du 7e siècle, Empire ottoman, Warenge, ema Afrika, wakaufanya comment dirais-je, ye esclavage, wakaurenge ma Africain warenda watrana, wabalia wenda wahuza harme peninsule Arabi. Wakawabitsa harme désert. Et désert ija ika problème parce que condition ya ubalia ma esclave na zinyama na shahula na hendini ikanziro. Waja découvre un système de navigation. Il a demandé wasiha. Ranzi wandi saranzi Yemen, Djibouti, Somalie, Érythrée, Soudan, Mozambique, Tanzanie, Comores, Zanzibar. Et Zanzibar est facile, ya Zanzibar c'est l'île des esclaves. Iyo ika plaque nation de aka île de Gorée. Ya hemarabu. Ne Komori tsena. Wandu wakaujaji ambe harivale marabu ndi aja découvre Komora kamba juzul kamar zilan rabo. Bashrafil wena nrabo. Ngumambioni nrabo. Et Komoro, ça veut dire dompteur du feu ou celui qui vit avec le feu. Ça c'est en langue de Kiungwana. Kiungwana. Inuyamba oleo Kisawahili. Manabala Kisawahili. Il a terme ya importé par l'esclavagiste arabe à Souheil, l'Est tout simplement. Souheil. Chez Aswili, il a yohamba, Tsisawahili yohamba Kiungwana. Hata hula hatu hula, rihana wandu kwamba waungwana. Bala muungwana, timru mwenza honor, timru sérieux, timru honnête, muungwana yokabila. Yala en Afrique de l'Est, iko hamba waungwana. Wao wala Congo. Congo, ça veut dire le dompteur du léopard ou celui qui vit avec le léopard. Donc Bashrafilu, Ranti Zenrabo, Wakomori mtsikiri, maadui wahe tarikh, maadui wahe intelligence, ya manansi, waje wambabaiseni, wamrumieni, uguru. Ça c'est le gouroutisme. Irumilo awe hapo. Abongo yo un point ya lazimu haini mwanansi Mkomori ya jue reka hadungu reka kajadunga shange lazimu ajua kayonde tarehe yonde ya kweli. Bashrafil tourne en rond hata kajashindo mabiani ukanabane manarilo maislamu. C'est parce que on a été esclavagisé pendant 800 ans par les Arabes. 800 ans. 800 ans mahamajana manane rarendwa mtwana ni Mwarabu. Mako kwa hatu wakauviolewa ni Warabu. Ilande mana wajama zarifu. Mabaya hatu wakauvewa dahu arme peninsule Arabu. Wakaukastrelwa, wakaupulwa zembia. Izo Bashrafilu kana uparo mabiani, kana uhakansi yabo. Yafanye apologie ya Marabu. Yafanye apologie ya wahabisme. Ika yaonge impose wao Komori par la force. Pour abrutir les Comoriens, pour vous rendre des abrutis. Hani mnunge na shwa ya hedini ya ha. Respectivement, ngariste hiyo. Sheika ijauka ngonzo urenge dini uirumia mbruda ya wende se societe hankalizi na mkeravi. Aliswalihi ikaya Wakomoro wenji ngwa mrehemu ngo. Wakomoro wenji wameshelea, Wakomoro wenji wakubali falsafa ya mongozi. Aliswalihi hazamba mboka Mkomori
waikaja hana dini mahususu na tsirenge dini ritsanganyane daula dini suala la kinafsia ye daula lin suala la kijamuia. Iyo ndio amando kabanga mwanadamu ikangwa fikira masisi nga si contre dini min si contre dini nga mi contre ye manipulation irumilwao hahe dini nga mi contre ye manipulation wandu wa manipule wandu warengawe dini wa irumia pour manipuler les gens, pour abrutir les gens, pour rendre les gens aliénés, accultivés. Et ça, c'est pas la religion, ça c'est une politique wahhabisme. Ikayonga imposé wao komori. Akomori ngari zidishi wao accultivé wa. Haini si, haini société. Icho na culture ya hao iyongyo hamamri uchona marunda uchona mani. Iyo ndia hundo wa Komori. Hakuwa Komori kwa tsina culture ya hatu iyo disparesewa culture ya hatu ibanisewa ni ilaanilwa ne politiki ne barnamaji yaho wa wahabismu ya impose wa Komoro walaani ya culture ya hatu walaani ya tradition ya hatu walaani ya tarihi ya hatu warifundisa rabo warifundisa nkalizi warifundisa yani wahabismu si usilamu wahabismu. Auke tarehi iyo ngarijua Hamed Bashrafil ngarijua tena ngarijua husomesa risomesho acho ujua et asuli ya hemo salam vient du Yémen. Le mot salam étymologiquement parlant vient du Yémen. Les premiers musulmans ce sont des Yéménites. Ça on parle jamais parce que le programme wahhabisme yambelilia ni nganje karbala usilamu ulamaka usilamu wa ula Yémen ngabo épreuves. Le mot salam, salam ça vient du Yémen. Yémen droite wa mtume ikayao waislamu wa mahawabis ne mayahudi warabu wambahari wala haka esclave Bilal kaja paroka esclave Bilal al-Abashi, Bilal l'Avicen. Quand on donne un nom, un titre d'un pays comme ça, comment on peut être esclave? Jamais. Bilal al-Abash, Bilal l'Avicen, c'est un prince de l'Abyssinie, Hunulewambao, actuel Éthiopie, Addis Ababa. Wolande mfaume ya Kayabo, c'est un prince. Ikaya mjomba hahe, sidiwa zale zina mjo sananle shele usonihu. Mjomba Bilali, ani wende akawambia, Bilal akandaone mjomba hahe wakati mtume ya dumiziwa, Maka. Waji refugie dahu Ethiopie wa prepare ye bwana ya ukawanjie wa prepare msafara wa Madina wa prepare tout ce qu'ils avaient à faire. C'était en Éthiopie wakaufanya azidi hao. Donc Bilal il a jamais été esclave. C'était un prince d'Abyssinie. Et là je vous appelle d'aller plus loin. Allez regarder les églises orthodoxes de la Libella en Éthiopie. Et prière yahao, ça ressemble à la prière musulmane. Nekeye prière yahao et religion yahao, ça existe même avant l'arrivée de l'islam. Des années et des années, des siècles avant l'arrivée de l'islam. Ça, il faut retenir. Donc, Islamu ndio na rasini Ethiopia rahejaka injia Maka. Ndio na rasini Yemen rahejaka injia Maka. Yemen hamruku hambando Abu Dar, le main droite aussi wa mtume. C'était un marchand, un commerçant. Bilal c'était un prince commerçant. Abonda wakahanda ndo ajue mtume. Mtume we mruhindi, mtume c'était un métis kaya warabu, il vous dit jamais ça. Mtume c'était un métis, mzaza mtume kayawe histoire ya hemarabu uswamo usilamu il parle très rarement ya mzaza mtume Amina. Amina c'est une black yéménite, qui vient du Yémen. C'est une black yéménite, il y a la Yémen, Amina. Et encore
D'abord, le mot Amina, c'est pas arabe, c'est africain, ça vient de Amonre. 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 Ngamjon sami ba ngamina problem ya connexion ba nlio. Anfikira mai reje ya connexion. Donc ça c'est important ya ukana haini manansi mkomori ya juwe etarehia haha eka kuchujua ya walaya kuna uparo joshinda ujue ya wanzo wende eka kuchujua walaya jamais uparo joshinda brambo ya wanzo wende. Donc ça c'est des points très importants arme histoire ya hatu yongyo hama dabora jara somesiwa ya ukana yembushindi yari esclavagize harme tarehia esclavage ya Komori risomesiwa ya ukana embushi wa eche diari esclavagize na abo izonrabo za fataha karija paro esclavagize wani mbushi karija paro wanambao mabemtire baka wala ndasi wala ila filiere ya wanu masakalava waondasi ma black man wala Afrika haukana emrumudu yatende anjabushini emratende anjabushini wa mrumudu we hamba bushima manambao bushini mbushi sasa le bushima wala dahu wala harma ya Kenya na Sud Afrique wanakorongwa langue de clic clac la langue de clic clac wanaambao Masai na Mazulu wahamba le bushima ni Wangereza Kingereza ekiungwana ohamba mbushi bushini ça veut dire c'est l'île de la médecine parce que mbushi c'est le docteur en langue de Kiungwana. Izo tarehi zanrabo ikayaungizo harmaze manuscrit za hatu wanunga somesi wao haruma tarehi ya hatu wanunga somesi wao nrabo juzi tisha mze wa hatu yakawone sakabanu ana hatu ngwasomesi wao ndongo za kapoti ndongo za hindini aizo ngo twamfanya amazo zilo winguni abantu nga manzo mjihade okanganyina education nationale da hubanu nganyina éducation coloniale qui fait que abrutir les jeunes comoriens, qui fait que aliéner la jeunesse comorienne. C'est tout. Mbuna nambi ye nationalisme somesi wao hawindi ye valeur nationalisme niki wao o shababi harme ministère ya éducation. Dahu valeur indai Lebe manansi elikoli somesao ye qualité anrovika we kontike we gorolo we ikame we jau Lebi elikoli somesao ye mkomori au kana vanu yo hamba film hundana we mjidi we bao we mchumbu we kakati we rorovu we jau nda hivi elikoli somesao. Ça c'est le nationalisme. Dahibi alikuwa lisomesa Kiungwana Kikomori o hatu kabati d'ailleurs zilikuwa zilo repute Komori ekahurongo wa Kikomori wa ufanyili wa pinisio woniki wa pinisio. Ça c'est pour vous abrutir. Ça c'est trop dangereux parce que unumzinga rirumili wao ngasina maha rirumili wao mzinga nous aliéner, nous abrutir, faire en sorte que yedinire ngwa irumilwa hama shambo hama hindini shambo shauloa ndwa doloa hama ndwa loa wanazifi si haki edini linsu ala la kinafsia ikayongar listehiyo mimi ngamstehi mruadini urumio ye dini za kweli ngamna mastehi pando mwana hosoni mae ngamstehi. Par contre haini mrika ngwanzo ya rumia ye dini haunafiki ngwanzo ya rumia ye dini au hada ya wanansi ngwanzo ya rumia ye dini hafaida za kinafsia hankalizi mwanadamu karna humba nafasi na nde mwanadamu Jabashrafil yakansi yabo ya haimisa wajomba wala wabaye wala Komori engazi jaila kamilo uchokansi uchuambandabo za fataha yaukana banu ngelazimuo bainu na manku Mwenyezi Mungu yarinika haukana Komori sisi ndo wandu ikayao kabati alphabet badwa Komori pia à 90% on est des analphabètes. Iyo ngamrejei harme anekdoti ya Ibrahim Traore. Harme anekdoti ya Ibrahim Traore hamba haya abasa inu ngaranzao hani mru usujua shizungu abo we analfabeti usujua shizungu
ngaba sainu narangalie ye ujua urongowa nge ola yasomeshi zungu hata ujua hata lugha ya hahe wenge mruhindri uwo hamba nge derasine uwo nge piri haka uwo nge derasine ba hiyo ndi ahundwa Komoro Komori ngujua usoma sharabu esindri na sina marabu kotsindu zatu ngujua usoma shizungu esindri na sina mzungu kotsindu zatu habo ndo alphabet wenge intellectuel bangujua usoma kiarabu ngujua usoma kizungu ngeshindu wansi eshikomori okwajua usomesha arabu ne shizungu wenjwa hao kwa jeshi Komori ngojwa hunda mgazija na mjuani wahimi bahanu wazima kwa tushindo rongo wa ekimasi wangu wa obligwa rongo shizungu banda bwa joelewana izo nongozi yo realite rien shio zeke hari si analphabet sindo wa mando ma premier analphabet aliéné abruti sinon on Bashrafil. Et ça on doit faire du travail dedans sur l'éducation. On doit faire du travail. Les Comoriens, ils sont totalement aliénés. Là, on prépare des gens cultivés. Parce que kuna ujua, wende wa some ya ola, na wesha aho kutu ijua. Yabo, ngawe derasine, biologique. Owenji ngwa maderasine aho wa Komori wandu kwa tujua lugha ya hao wandu kwa tujua historia hao halafu awe kango joshizungu na sharabu ja udambe kala nekila duamba na bonjour au revoir yabo wewe mstarabu wabaye hatu wakayabo kwa jaka ujua usoma kwa jaka ujua wanziha no wandawa zingare eze fami za hatu ne makoko hatu zingara ze fami wa zingara izu wandu wakahwenda usoni ela wandu soja harmemba debwe inuna ne kala kila wandu soja bahi watsobaki mihanda yani wandu afanya ukana ukamra hunde hazi ngelazima ufanye siasa ngelazima ushangirie parti ya rengensi mateka no hunde hazi wende msomo wende mstaarabu waza kweli ngelazima ukensi wambie wanansindrabu ufanye apologia Uthmani Azali ngesaila ndoneka kweli wa mstaarabu wa hasomo hami harma usikitifu bwa Komoro kana mrija Bashrafil chonda kensi bala hutswamba ndrabo za fataha hata katushinde twale jawabu. Moi je vous donne la réponse. Pourquoi on est musulman? Parce que on a été esclavagisé par les Arabes. Un point, c'est tout. Il faut retenir ça, mettre ça dans la tête. Après, c'est ton choix. Banu, ngabamba havumbwe hadisi ya Msamwinza. Liwe banu kwa zamdu mjinga. Abwa kabala kweli wala, ya niko dhamana ya UNESCO, ha? Daniko dhamana mangalie ze patrimoine zilo Komori zilo juma ucho jomoha zangami yao na nambi mbajesti afanya pour sauver une patrimoine nzima ya ilekeza Komori reka matériel reka moral rien du tout. Il fait que abrutir les gens. Wanjwa warende wandu wahabiti zamvu na wahabiti yoti culture ya hatu ya utsi martaba ya hatu na ugarde iho wende waji arabize iho waji wahabize iho mais qui nous laisse tranquille. Et chacun a le choix de suivre la religion qu'il veut sur le respect de l'autrui. Ngondrabo za fataha ndrabo donc Msamwinza wala yani wala famille yalandahu wala famille wala Yemen d'ailleurs wala kamba Msamwinza ni mwanru atarehi mwandrabo mlu abo le kamba Msamwinza wala hamba Musa Mwinyinze ça c'est une famille yéménite. C'est un synonyme à des nomades. Yo synonyme à nomade. C'est de la famille Mwinyinze. Ça tu trouves ça au Yémen. Jusqu'à Dahou, en Tanzanie tu trouves ça, les Mwinyinze. Ano de chez Boana,
Bwana, ça c'est une famille aussi. Le mabwana. Bahi mwinginze, wanu wakana ye tradition ya hao, ye culture ya hao, ye religion ya hao, ikaya ikaufani hana, haku, non islamu, parce que moi je vous dis que l'islam vient du Yémen. Et je pèse bien mes mots. Donc, eux, ils savaient déjà l'islam. Haja haishia. Yaukana ngabo, dini fanaone ya hao. Il était sorti à la recherche. Il a joué au endroit. Parce que c'était des nomades. Chatim Samwinza, Msamwinze. Au fin du 6e, 7e siècle, le royaume de Ottoman. Wando a balayer esclavage ujani harmaye Afrique de l'Est. Warenge makokwa hatu ne mabaya hatu wa viole warende na yo pendant 800 ans. Jusqu'au 14e siècle ndabo wakahuja wajirimba ndio kwamba le rébellion des anges. Hunu kwamba dahu Basura, actuel Irak. Basora au 14e siècle. Ikaya obakama na yabo wende aka chef chatimdo zale dina, je crois que Muhammad ibn Ali wende akaya fils métis wa esclavagiste ya jirebele yakawenda ya pange o wanruadu wakaya Basora hunu Iraq wafanye rebellion. O winji wa hao waroha yabo wende bahanu kwamba Bebrani hunu dahu. Sidiwa zubahanu afikiri hama no Bebrani pinez. Sidiwa zaensi shangeni virlao hitson. Bref. Donc yo muhimu emanansi mkomori ya juwe etarehi yaha. Bashrafil ola nanrabo, Bashrafil ola wapeu, Bashrafil shababi mwenzaro hombi, shababi ya himabala ya abriti ya wandu, ya rende wandu ma abriti, ya rende wandu ma aliene, ya menye tarehi ya hatu, ya fanya apoloji ya he wahabismu, na apoloji ya he dictature, ikaya ongeremao ekomori. Un point, c'est tout à la ligne. Scout saha ni renge eshabaha shinu tsena. Ni rongoze mrundo Muhammad Ismaila. Ikaya otimishi ya juzi. Nge hapo ngufanya apology anzali. Ya ukana anzali wende rais wa henu Afrikani. Anzali wa ibanu komori ritukuha. Banu komori. Mtuma mgwe. Badi banu hoza mru mjinga. Eka hardi babu ngurendwa mjinga ni mjinga. Anu kabajahana rongo nziro. Hameka ngwanzo urendwa daba. Ni daba. Ça fait mal. Ça fait mal. Yani il a charisme wakati nlo en primaire au collège Bahi Muhammad Ismaila hakausomesa. C'était une personne charismatique. On l'adorait. On l'adorait. Mika japaron somesa shamfikira masomese mazuki wangu hawandu wenji. Mika japaron somesa na mumido Mwenyezi Mungu bona chuvira haruma ya ilmu ya kigurutismu ya alienation ya ongo madawala. La ilaha illallah. Badi utoto. Il était charismatique. Pourquoi? Parce qu'il prenait comment du plaisir pour raconter du mensonge. Moi je me rends compte maintenant lona maha mengomira washai gamjirande compte ya ukanesi. Ouais, samahani ba raison giombi. Gamjirande ya système ya éducation ya Komori. Inu système ya éducation ya alienation ya urenda o anansi malaba ya urenda o anansi wajinga ya aliene o anansi kabati éducation ngabo abrutisme système d'abrutisme ya tiwa au sein du ministère de la. Et encore samahani ba raison nge bege osaf. Et encore kabati éducation nationale shaila éducation coloniale dio ya tilo a Komori. Donc, Muhammad Ismail, hukawandwa kensi ufanye apology ya nrabu,
yaukana banu ritukuziwa enu Union Africaine ndahu Union Africaine yongio eshek bo Muhammad Ismaila yongio eshek bo Mwanansi Mkomori ranzo usiku Muammar Gaddafi ya ulawa ranzo usiku Laurent Gbagbo watoolwa ya Union Africaine itawa edira ye concept ya he Union Africaine kayao ikana mzee wa hatu mbaya hatu sekuture ikana Kwame Nkrumah ikana Modibo Keïta ikana ikana Wenji Thomas Sankara ikana Jomo Kenyatta ikana Oandruao pia Robert Mugabe iyo itawa falsafa iyo itawa bo Muhammad Ismaila utichoja hufanya hama banu sisi ndawala wanawatitu adwa hansole kolu adwa mbio zinrabo no roho urena uhadaya non arrêtez. L'Union Africaine elle est pourrie. D'ailleurs vous allez voir l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Une Africaine kaya ngam financer wao ni Myahudi, ngam financer wao ni Mfaransa mfinancer wao. Vous faites quoi? Vous êtes une honte. Rawe, Muhammad Ismaila, Ranzali, vous êtes une honte pour la population comorienne. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Wewe, Azali ndo nzende ndio jikia kaharingula ni Ibrahima Traore na Assimi Goïta na Mamadi Doumbia. Kwado ewe Azali wetsida afanya kudeta mamhimilia ni makatili bobo Muhammad Ismaila ni maadui muhimilia puchist ni maadui wa daula ya Komori ni wanadamu mchongo fikirize nafsa muoza hanyu mchongo fikirize mbaza hanyu mchongo jifikirilia wanyiche shakabati mrulo na imani shahensi kabati mrulo na imani shamanansi kabati mrulo na irumbi shanyi maadui mahima yabo mabalanzaya na umavuta maya na umaskini siki mwalanuo mohanyu ikayao msinzi hatamaya mrenge nsi ya Komori nga manzo muifanya manywa huli na mbea ziwa mrenge mdo fanya zomanzao edu mbirio na mdunge riba yo mwile banga mjo Parisi waranza kamjanza wallahi nga mjo zingarwa enjuru nga mjo hamlwayo garjo urenga hata ze silipoza hanyu rendera kazeri huze mnada abo nsumambiani hate nyumba hata ze nga mjo ubaki hawazi heli maja duniani yonde heli mjo ka urengwa nga mjo alevewa pia apologia o Kanari Azali wo mfaume wa Afrika ngena ndongo hindi yezen kodo zilo an Afrika ngufanya ndongo hindi mabaya yalo an Afrika ngufanya ndongo hindi mabaya yalo an Afrika Azali ngufanya ndongo hindi wanansi wa Komori wafao Azali ngufanya ndongo hindi watabi hao wafao harmaze bahari za Maore haina usiku ngufanya ndongo hino wakomori leo wawashili daraja ya shababi leo nguna maro bahari shababi nguhundo 4000 euro na 5000 euro wallahi katushinda ya jipanga harmensi yahe hau mavutama yangu tsawe arenge mapesa ya lendarenge riski ya pashemeli riski yo mkini hayafe yabonde daraja mawasulishe Komori bo Muhammad Ismaila rohombi wena rohombi wallahi we maluni bo Muhammad Ismaila wena rohombi we wape ushafi wallahi billahi wamde wa hulani wabamba wa hulani herohombi ya haho yiyo umumwi womu mwankuchi wallahi kanyandu mlo na irumbi bali ngamchongo fanya mabano sisi yani sindo andu reexiste duniani pia yani Komori sindo andu reexiste duniani ba wadunga abo kwa exist mjamrengo wa Komori ngamchongo wafufula mwabandabo ikama bano andu kwa chujuse matwangale zijiri kahide Muhammad Ismaila endo remdu kofanisi wanawe duniani banu harma watani ya karati almuradi harma mare marahaf na nkalizi na bahimru dohum fanisa nawe do shetani wallahi billahi wana makri hama shetani bu Muhammad Ismaila ze makri za haho makri za shetani wana makri za shetani yani za ankli za haho ankli negatif wewe yani we éloquent au sens négatif yani mwanadamu manipulateur un gourou un escroc un grand gourou mal intentionné
Ankili ya haho, ankili ya shetani, shati ankili ya mwanadamu mwenza imani. Tena wena fasaha sha maskini. Fasaha yaho itwenda au sens negatif. Ya ankili yaho itwenda au sens negatif. Ingechongo urumishi hama shetani. Ingechongo urumishi ha shetani. Hafujo nsiburu wa Komoro tusoma hindu wakaba nwende mafundo waka usome so wandu nsiburu wa nanswarende hama abriti wonsi pia wandu warende ha ma abriti hotep sister perle rare. Donc izo pia Wakomori mrenge umaadui hamada wao wandu halili wandu nda watukuza washila hawe washile yabanu nyi wanadamu hindi mwarenga mabibi, maadui, mazetwani, wanadamu wanafiki, wanadamu wenza rohombi, wachona imani, wakansi yabu hankalizi na wizi na wambia wandondabo na ujimiliki ze mali za daula, waringa ujinika waochi, wajakansi, banu, zia New African nganyina nrongo hindi. Inutso hasheo, ke ajali ya Mkomori sheo, ya chodoni haka wende mze shefu. We hata hasheo hata mfaume hanyende ataji kaza marabu. Hajirende de mgangi. Hajirende ukaende mgangi wa hedunia, ende mgangi wa makro, ende mgangi wa yocho ta hasheo. Fandu wanga mjomjom kansi muhalili ya dara. Mwadismai mimwanaho, washababi wafao barini, wawanahaho. Wawanahaho mazababi wafao mobarini, wawanahaho wanawajua zaya. Ngasina wana abo sanga mrumbaye kuchuelewa garsufrewa mashababi ngwa sufrewa hasibabu ndani hasibabu nde rohombi ya hanyu ngamangamiza wandu msinzi wa Rutamaya wanadamu walembelea baka batia mba direction Mkomori amana nsi Mkomori wandu walembelea fojo kensi bahari ngojo pasha katikati bangawe na grupu elektrogeno hanyu bangawe na klimatizero hanyu bangawe na kamjabiaza hama Samuel Doe hapule mashishione maya nembuwa ne maravu wallahi Samuel Doe Muhammad Ismaila kamjabiaza rahana Muammar Gaddafi kamjabiaza rahana wenji rahana madabdala na wao no watu hola wallahi kaba jahana mando chona mwisho Muhammad Ismaila Muhammad Ismaila were grupu ya haho Rwandu mamrabani re grupu ya hanyu pia ze belu ze Humedi Msaidi ze Fakri Mradabi ze wao ekatsi leo maudu wallahi ngamjo uliwa duniani banu ze usufai jihadi pia ye grupu ya hanyu klaya maadui ya hanyu wallahi to utari ngamjo uliwa duniani banu hareja karwasuli akhira kaka mchuli wazo nyinyi binafsi ngezo uliwa emana haho hawe mrumshaho hawe nduzaho homaluni mujirisa wa Komori Houpe umubela wa Komori Houkatili mufanilia wa Komori To utari Nyonsi pia ngamjo uliwa na sikarti wahara wala sikarti wambe adamu isi hejamrwa maji Shabo ndabo mahalilia Abo ndabo makaza Haukana un homme affamé, c'est un homme enragé. Et un homme enragé est à moitié fou. Voilà. Vous affamez les Comoriens. Donc, abonga mati ya orage. Na wakati walona rage waungwa unusu ya wajufumu. Ngwaju ufanya nungwe kawata kamnawe leo. Msihansi ya ukana mrenge, ile jeshi hilo, ma criminel en puissance wao, mwahansi ya weke abo wa mhifadhini abo bahi. Kartumba mguru wa sule daraja reglement de compte. Shekarwa sulivanza haja on appelle ya hemanansa ukajitarisha udwe diva bo manansi haukana banza wasulingizo kamri adwe diva senanga mshangirieze proposa Desire na nyinyi mdhulumu Desire ngamu mdhulumu wobo Joy Hamada Shafi nywaru mwenza rohombi nyi wapeu siji Desire ngamando mamfunge ngamu mriao ngamrao Desire soja hajusebera mu ya risi chi wondo mwisho hanyu ubaziza na ufufulia bari Desiramba ukana kamruha ulawa mrunenda tsahe ye manahe mru ya muwaya dibe ngamanzo mru afanya okuka mchufanya mahakama
Wanrungwa ula wao ngamfikirio hindeze ndongo zijiriswa wakati li ujirisi wao ngamanzo andu afanye manzo andu aketswa do himida Mwenyezi kweli Bashrafil ngujo jajambe ukana haya na mkensi abo himida Mwenyezi Mungu baizo de dini nde hamba azo Bashrafil ngujo jamambie ni yode diskura lazima mdo ishilabo wa Komoro diskura ya kweli ekahure madiva wondo binadamu yonde logique ekahure madiva ahongolo ngamondo marenge desire mumfufulie bakatsina kakatsina mndu wa humwanilia ba desire ngujo himambe tijau ba desire ngujo jusebera mu ya Rusi ambenga sinde mrusi ba desire nge wa chamba hai ebanunyizo mvuza hanu pia ngamchongo henda mwende mazingara desire mndu ikao hata bahimu mrenge mumfufulie bahimu mrenge muhezebana washila mrundo Sarkozy washila mwisho Sarkozy ebala Sarkozy kantsika bala ze makrim zibali ya Komori zilango jojo jezurumie Faransa hun ngojo kavja jezurumie Faransa hun za makriza za bo Sarko rihushitaki hunu Faransa Sarkozy ngaona mashitaki hunu Faransa kahide Sarkozy wanonra abona kalizi chola henda kautunga kafanya mabalelende walande helwa kanda fanya mabeja warirenge warifunge warende makatili warende waribambaise barende ramba kana sijau na mjwe bwana nsirambe sijau ba rirengwa rendo makatili rifungwa ri bambaisi warendaje Sarkozy ngotsikana ngambala uze makriza hanyu za joy hamada shamfi na elamini sijindo bina wao majiji wanrabo wedzi wao nyonsi pia ikanga manzo mjambu mileze makrizini kuchana kahwa ibishia Sabahu, il a été innocenté. Innocenté. Je sais même pas si toi, tu sais que ça existe en fait. Sarkozy n'a jamais hamada champ. Et vous vous rendez pas compte qu'en fait, ces termes-là existent dans la vie. Parce que pour vous, c'est lui qui est contre vous. C'est un criminel, c'est un coupable, c'est quelqu'un. Yende helima maadui. Bomze. Yeah. Yali tsimbangu yali usana lori. Alusana lari baba ne safarinu safarinu karchondo shingapovi garafule ngo bwadodo garafule ngo bwadodo ni Mungu jofemba ngwa kudia hahe ronesane ujwa ufua ingolo ngotsohatska na kweli jindo adui na mangalie dunia leo Afrika leo ilo harma ya panafricanism ipepea wanansi wajibiwa wajiprojete wakuraje kutsoka mende marenge mndu ani ye ministri wanrabo mamnika ye éducation coloniale hein yo para Sarkozy c'est l'homme qui est venu en Afrique à Dakar pour dire aux Africains que l'homme africain n'a jamais contribué sur l'histoire de l'humanité, je cite. Bahi mwanadamu ani ye africain ujidai watani ani madzinalo duniani pia balanga bo Thomas Sankara ngabo Kwame Nkrumah ngabo Che Guevara ngabo Amilcar Cabral ngabo wandu wao pia Gaddafi ngabo wacho kanende atsahele dzinaji kaze Sarkozy ebanyika mchona kaze ndongeso ngofana naye nezijirio harma dunia andu alarma panafricanism wacho ka urengele dzina la adui wa Afrika mi para Sarkozy Olanda rotsenso hole mndu harindo mirwadi wa shihindi henda rotsenso hole wajikaza Jack Bowery ya wacho rengenso hole afanya mabala ila seri ya Jack Bowery ngufanyo seri wanadamu ya bitsa. Imaginez quelqu'un qui a plus de 50 ans ikaya wakaansi ngwangalo Jack Bowery hata ngujue hedi Jack Bowery akaansi hata hajikaza Jack Bowery kusona kana wanadamu waloma abriti inunsiate ya zingarwa ni abriti malaba majinga Bowery, Jack Bowery, ha. Mimi nsina nafasi au kanti nangalie seri ya lera mbili. Nsina nafasi. Kujamba mdani kwa dhamana ya hensohole ya daula kamiliwa. We unchodo bira kanti angala Jack Bowery hato mwisho wamba abahana mdoni para Jack Bowery. Ebaleze toni na chole za Jack. Hai, balazila rafanya seri ya Jack Bowery. Yewa. Iyo nde daraja wa Komori mawaswili. Mrengensi yo muifanya umalumuni. Muifanya nsia ya manyahuli ngamdhulumu wa nasi. Bahi ngamfanya wa mabani zinu mfanya Desire ngamjojo mje mzifanyilie mabeja hunu Faransa dahu ununsuba lo droit sabahu haini sante wabo Sarkozy haini sante wa haya na mumrenge mwende babo mjoja Komori sana mjambea wakanzani uwenga rengo rimfunge
kamchona haya washila hanywe washila he majindu maadui wanu watona hata mbao binadamu shaumaluni washile nizman pone sharsha hanyu subhanallah la hawla wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu amlaaneni nyi maadui nitsi wanadamu mlo namba imani choka yonsi si wanadamu mlo namba imani mwende mwarenge desire kweli mumrenge abo mumfunge mumtabishe mrendeje sabu le joila Hamada Shafi aba hainu ya prison ngio surpeuplé ma prisonnier ngwala la msirini. Je vous laisse même pas imaginer zeto biambi zirijiri msirini ya wakati wandu walala. Je vous laisse même pas imaginer. Parce que moi je dis ça en connaissance de cause. Mitska si en prison. Et encore ce qui est vicieux, je vais vous dire, tous les dimanches à partir de minuit, autre film za porno harmwe chaîne, ya télévision, ya prison. Imagine on a damwalo bala wanaume mazima tiji watimizima jana walo abantu wasamizana ikaya hataranzi ochokisana. Wakazi zangu filmu za porno wanadamu walo wafanya mahana. Je vous laisse même pas imaginer zetu abiambi zijiromba bahanu yapo. Bongo tsikantsa ndongoze une opposition tena eba la desire mumdiwaza bala desire ila fidia makautoa bo swamadi bwana bo razida bo baruani bondobi akana mrenge mwana nyasi huo mwana hanyu mwana shawanyu mumtendeza mumdende pindo haya wala kanyinyi mkaufanya kabalanga mumdendo daba. Wallahi desire olangu jozo afanyao olangu fanyo zendongo zinu homuoneni ya hawatwania wewe mwanansi utabiho ne desire ngwajoja wenji halafu mumdiwaza mdaza nganyama mchongamba opposition front commun tijinda hobini nge desire nge mruhindri enyitsi wandu wautsata utsodhukuru eka desire harmaze Facebook mheyao harmaze media enyitsi wandu wautoshemeza enye nti haki shabahi desire ngo ndafembruhwa ngari mnikaoni miada ka desire ngo joroha ze rohombi no upeu anzalino andu amraba wazijirisa okomori zonge zijo ujiriho nangizo no mwisho hazo shahunu sisi watu ngarendo mbio ngarzi denonseo harumwe za institution kuza he dunia harumwe Amnesty International harumwe mahakama ya Faransa harumwe SPI ngaribe hauze rapport za he upeu ikayao anzalino amraba ngwa ujirisa okomori kabajahana la jaya litouhubwa na kabajahala heya litouhutwa kabajahana male yachonansa kabajahana mwando uchona mwiso kabajahana mwando uchona mwiso bo Barshafilu bo Hamada Jwai Hamada Shafi bo Elamini Pefu na Ndobi na Junaidi na wao elewa bo Belu kabajahana jalcho huto bon ngam jozi abanu bamina problem ya rezo banunu shahidi songo utia no embana inu karna wirants asi ngar para wanansi onro boykote majaya yanu maadui yanu wezi wanu wanwenza rohombi wanu ngari wapara wa boykote ngari waparao na singari mparao ninyi mwezi mfungue desire le plus rapidement possible na mfungue mrencho wizi wa hanyu nezenkalizi no rohombi bazi numfanya ungizo no mwisho ngamfikirio hindi mwendo mrenge mndu mumuwa mumtondo atondo mumtahar mapubeli ngamfikirio mwana nsingu joka ufanya mdube mjini muwe mrenge mndu mumfume mumreme mzinga yafe mrenge wanadamu wanane marende zirewe wafe waangamie kabati mahakama kabati suivi kabati hata ngamfikiro ngwajo kaukandu hindi ngari ambao na mwadive misachita mafoto mararu mrundo Muhammadi Maesha mrundo mapesa na mrundo balandondo bingi wasaya bala timdiwaza na Bahasani si watarme miria hangu ngamwana oze sura na mwadive
na madibe baizo ndizo atsahao waundwa uhamadagazo abo kwa jaka wao chesha waundwa waone hawajulwa waikama zingara ngwajo vumbwa baki hata wawasidi hata usifai jihadi na madibe baizo ndizo atsahao ngwanza waundwa adwe jibiria haukana kweli so jajeralo hitwarwa zama hamine bahi we mwana mvuvuni wala imani ukandendea ulawa yarengwa tilo harma pubeli komsa bahari balenda hahibi dhahabu ya hawara wa Fakri Mradabi balale bala pia ila reglement de compte ya Fakri Mradabi atowe ordre ukana na mauwe mwana wai babala ndahibi ya hawara wa hahi komsa ministry swadiza ministry hawara hahibiwa haya yahibana rala hitwaba we ministry. Ça veut dire quoi? Ustaarabu nda ubimurumia shaminchu shangaya mruja Fakri Mradabi akaondwa namba wa Bob Denari waondwa forme wani Bob Denari wajoanga mize Komori. C'est des mercenaires noirs, c'est des Bob Denari noirs wanrulo nawe hapo. Fakri Mradabi zebelu ze sufai jihadi ze Ramadhani, c'est des mercenaires, c'est des Bob Denari noirs waondwa walelwa wa malezi ni Bob Denari wa Fakri asomanda ke dorse yafanya ujeshi nda Ufaransa engabo mrutuju wake adui wa hem Komori ti Ufaransa ngeje ke mrasoma ujeshi Faransa ongo na madive wallahi mruna adive mamjoja Komori ngamjoni funga kanzo mnifunge ngojwa nifunga shamwambio kayongejwa udiha yongejwa udiha bomzee akabanu wahamruna mru wahamfuna jifu wallahi billahi huwa katira jabu helensiyo ya rindindo ngamjo huja hondo hatu mbaba hangu na mzazi hangu ngwawe yabo emanya hulia hangu ngwe yabo le sahala hangu liziwa yabo ngambamba isawa hatu wallahi nganjo huja ngojo jaunde ngwa aeroporonda nifunge kala funga rjo wonezi jo ujiri wallahi ngaba jo andi sankodo guerre civile kayo ndio mwitsahao damu ngejo utiha wallahi billahi wa rasul na singa parao ye mwanansi ukana jitarishe udo diva senangara mbao diva ekahurema diva ekahujue jeshi ya huwa henda dive ekahujue jeshi ya uwendu zaho henda msahe udive ngari shangiri yao fikra desire na mumfunguwe banyi maadui nyinyi de mtuma weizo nyinyi de manzaru wa shule daraja hiyo haukana mfanya ukane mahakama hanyu ya rendo ya biashara mahakama hanyu ya rende ya uamivu kabati mahakama kabati mahakimu kabati ntia msajaja ya wezi ntia msajaja ya wanru tia msajaja ya chorengwa msajaja ya wezi wa maadui wa rengensi wa chongo uyangamiza bahi halafunga mwanzoeke ngamu intimideo mru ye mru jo jambe ukana ye ujo uliliwa na dive badi bala mru kajajo kane propo hiyo eka uhende hu mru hauliliwa ye victimu hashivewa ye kupablu hapursuivewa kaba jajo parojo ka propo heli hiyo eka ezajira za wabula anketi abapale wabula anketi ya Hamadagazo wabula anketi ya Aimani yaho wasaya na wasaya warala hitwa wallahi kabajajo parojo ka propo heli shawano watungu ula hamamabuhu bahi andwa ula himida Mwenyezi Mungu ngomanza mrakane propoje manzo mrado je mfaria na damba yabo eka mruha ulawa mrauliliwa mrunenda some hitima hizo ndizo yani yende diskuru majoanza ndwado kanio hao ye ujorala hitsa na pare mazarifu wajwake nsibanwa wasome hitima kanga manzo ndwa kemalaba ye ujoliliwa na dibe abunda manzo rwasili banu kabati mrutsa ho baya banu sha nyinyi de mlitsa hao sinkodo sha sitima adui nyinde mlitsa hao nyinde mliti yao ngarjo uliwa ngarjo wali halili wangotona wandu bashrafilu udonga bahari ngojo ka ujuha uregle wandu personnel parwananda huwana kode za zitonda hubo bashrafilu kwanza ndo akawana kode za zito wo ka udoro ha mafiriri wo hasakafuni wangali ungaona mvuza wananda mruja Fakri Mradabi zemvwalo nizo kamba ngwano na ndo bibala bani ha utoka ushinda hema wane naenda fanya kana mvu hata no ba wananda
wandu wakawana kodeza mda wakawana mirenge wakawana kodeza ukandahu kutsina hata shanga mrumia mvu na mizinga ngamrumia we mizinga hiyo na majeshi makriminela mpisa nsima warenga mwarumia wa bahari ngwa na mizinga henye kaba jahana mwando utona mwisho leo nganyi na mizinga maudu ngaba joka wandu jina wajohenda wanjiraji watahe mizinga wahime wariposte wallahi billahi asho sanslanga rijo washiliabo na abo tindizo riombe yao shaizo ndizo nyinyi mtsahao okay mwanansi kana ujua ukansi ya chodo fufuliwa heli inu ya uchodo bazizi wa heli inu ya uchodo dhulumi wa heli inu ya uchodo hai utufama banu sisi simawe asikarna mbaroho sikarna mbasantima bahalafu mjadazira hambe heli la mumrenge mumfunge bahi mmangamize maisha ya Desire haraya jafani hazi hokomeri haraja ya kamezi wa hanyu desire hale umhono hazi ya ngamwendo mwa mzililie maisha ya mumrenga mumfunge bahramba ukane yojoka ukahaulawa na tsahe mru adire badi ya hapo ndizo tena mamumbiso desire ya ujoulawa nenda tsahe mru ya muwa ya dive na dive ba ingende mwana na dive baizo nizo watsahao engerkana mahakama rikana sharia shistehilwa ukarjajo kanga sina makalma heli hiyo shabandabo za washili wallahi billahi wa rasulu timhansizani miadi rimhansizani miadi au kana ngarijo humparisani na usiku rijo humparisani karina humbabarani wallahi ngamjore mwa mzimba pale karina humbani hata nafasi na mke abo mzine hata mreme iduru hata ngari jo henda kabwa jahana mwando utona mwisho ngamjo uparisiwa to utari siwasanga rongo mnguri mpariseni ha amani mhukumlwa mbitswa mahakama mfungwa zemali mahibie daula zirejeziwa shanga muamini au kananga wanadamu zihui dingoni mwangu ikaya wanadamu wao kwa sina fikra hamandami wao mparisani ngwajo humtondowani wallahi ngamjo utondolo hamamshakiki ngabonadamu alo na raji watu urongo abantu ngabonadamu ikawo kaban sisi sawa sirumba rongo ngabekawo kwa na urongo ngwa sojodo fanya wao ngwajo ufanya wao ndo ikamimata mimami mhara nao wao ngwajo diba wao kana udo babuha singa sibanunga babu hao ngarambao jao shangabo wajo ufanya wallahi omwiswa zinu ajalimbitsi ndio muyomba wabanu ajalimbitsi muitia harmaze famiza hanyu ajalimbitsi muita harme malaho ya hanyu kodo mbada ya mramaji ya damu ndio muitsa hao harme komori nanga mjo wihunda kezo ndizo mzitsa hao ekezo ndizo mzitsa hao ngamjo uzihunda izo sindizo siwasari zombe yao sanga mjozi hunda ekezo ndizo mzitsa hao Mwenyezi Mungu na mbenizo bo Muhammad Ismaila baondo azamba yamba ukane ujoshemeza nkodo na iwane wende ushemezo nkodo bo Muhammad Ismaila warenga porto parole ya gouvernement ya ukatili ilo yabo ilo juma uchangamizo wanansi ilo yabo ilo juma uchorahitwa wanansi ilo yabo ilo juma uchofunge mwanansi ujamba tijau ilo yabo ilo juma uchodhulmu mwanansi za haki za hahe ilo yabo ilo juma uchohibia halafu ngo jojoure menkalizi ya kiguru ukause omzinga ufanya mabala wewe wende inosa udambe ujotsa yojotsa hankodo na iwane bado banotsa hankodo ndawe yotsa hankodo ndawe mba huveshwa ipande shababu Muhammad Ismaila ikamgwa benzi biiznillah Mwenyezi Mungu na mwereni pale shaba adhimu ikamgwa benzi notiro hambi shaunu tungurlo nuo hope umufanyilia we masiwa ya hatu hope umufanyilia we manansi mkomori halafu ngo subutukane makalma kiguruda ambaye ujuka ukusahankodo na iwane enobe mrabala mzinga paroja uhimisiza bo Muhammad Ismail bodaba dobe mraparo tola shononde ngawe abangawe mde abatandu kwatsina hajana bahata bulo juma uchodhulumu wandu na uambia wandu ndabona wangamiza wandu dobe mraparo kan hajana wakwata pindo kabati mraparo jusizi yalo safari nungo jojusizo hata soha ngamjo jusizo masoha za nyumba za nyunga zijo twamro magara hanyunga jo twamro ngajo menye wakazo ndizo nyinyi motsahao amanzao ensi ya hatu iwashile heliyo zo ndizo nyinyi mombe yao zo ndizo nyinyi mtumao zo ndizo nyinyi mtumao kabati hunwa ule zo ndizo nyinyi mtumao kapsinansi ilona mbanongo ifanisiwa onansi halafu wanadamu wajoahi mazimbise zemba wakaansi juma ukalizi na nrabu hata mba programu ya uchoju sensi banuo irisha kifaume na rishoba kibanu jabokasa
na richoba kibanu jamobutu na richoba kibanu richodo hula washila hanywe washila hamba intellectualism yanrabo ya hanyu wanu maadui wanu majingu msiru maadui bahi wasona tamba imani. Non, c'est pas possible. Fudonda wanadamu helo adokana propose za kiujinga za kulaba heli halafu ndo adohima wangalia ngamjo parisiwa ranza kamjanza na nyinga mjo udiba hotep mwana mshangu nasila shoshu na nyinyi ngamjo ulibwa zembi mrendao udhulma mufanyila mwanansi mkomori ngamjo ulibwa to utari. Il n'y a pas de miracle, la révolution africaine est en mouvement, est en marche, la révolution africaine, le panafricanisme est en marche. Et vous croyez que des nègres de maison comme vous êtes tous des nègres de maison. Hakana kabatsenga mzima parokansi ya dhukuru le suala ya francefa. Na yonde nongo ikaya uzingare Afrika sima maskini. Nongo jajambe sima politicien, mi spécialiste wa politicien. Mimi na mara hafu bado wala ta shetani na mara hafu. Kabaja mrumanza faso hatenda shetani Muhammad Ismail. Bahiye makri ya haho ni ankili ya haho de ya shetani. Wakuna ankili ya ufanya njema. Wakuna ankili ya ufanya ubinadamu. Wakuna makalma ya usanganya ubinadamu. Wena makri za shetani. Wallahu khairul makirun. Mwenyezi Mungu ndiye mkairi armaze makiri zonsi pia abo Muhammad Ismail. Mimi hurongoza abantu mimi mwana ho hule hujonza sijoshinda kembese mwana wa kume wa. Enge kukauzaya haunshujwa kangawe na wanansuju. Ewe kutsona haya daraja ra waswila kamwana hanyu nguhimado mrongozane helinu abondabo de daraja sisira waswili zo kamchona haya kamsina hata haja kamtuziona hani wana hanyu mimi sijiona haya wallahi billah sijiona haya nshunjokane mahanyu dohunda wana watite helinu adohima wadorivumbu wa helinu sijojitamkaba nsingoni nifu hauni demisione ntawe kamchona haya wana wafao mabani hatu wana majuaza ya wafao kamnizo kamchumlazani hashiri wana watiti wa viole wao wajuhu hanyu zoke chumlazani hashiri. Nyinyi mbaki hapo mdola zeriba na ufanye apology ya diktaturi na ufanye apology ya ukanambaki harumaye dahari. Banabahanga madar ma 4e manda. Anabahayenu ngamadar ma 4e manda. Anzali 1, anzali 2, anzali 3, la yanzali 4. Wakomori wajokweli wasamiziwa hata waheze anzali ya baki raisi avi. Hayono kana si wasangar johufa wallahi billahi. Azali président est égal à Chamoun à la tombe. Ayomba biyo tsina kawamiche. Nabo Chamoun à la tombe est égal à soit Azali, soit la famille de Azali ou Belou Haujamandao. Ikaya, on va se revoir à la tombe. Oui, nous on n'a pas peur. Quand on dit la patrie ou la mort, c'est pas de la gnognotte. C'est pas de la rigolade. C'est une question de principe, de conviction. Et on ira jusqu'au bout de notre conviction. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Otungu ni urongo waonu. Yeheli urongo waonu. Wallahi billahi inshufanya ha inudia hauhashiengo shangu namu shanga mrongo kimanansi utabiho kimanansi yalemewa kimanansi kangu amini au kanensi ngasikiasa ukarbadilihe ngasikiasa ukaripengayo sharengo ni wanadamu maadui mamaluuni wenzanrabu wanafiki wezi makatili warirenge warisasani kabajahana mwando uchona mwisonga mrejei kabajahana mwando uchona mwiso manama do watani haundo hufashanga do fuzune zembana zinu hotep.